Dober večer. Medtem ko je v elektronskih mapah za navigacijo Navionics že izrisana meja med Slovenijo in Hrvaško, ta navigacija je ena tistih, ki jo na svetu največ uporabljajo, pa meja kljub arbitražnemu dogovoru še vedno buri medsosedske odnose. Na minulem srečanju z našim predsednikom Borutom Pahorjem je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izpostavil stališče komisije, da je arbitražno razsodbo o mejah med Slovenijo in Hrvaško treba spoštovati, ter pozval k izogibanju incidentom. First point, the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, the President of the Republic of Slovenia. Oui, madame. OK. Oui, j'ai suggéré aux deux gouvernements de voir la Commission jouer un rôle de médiateur entre les parties concernées. Vous savez les raisons qui ont fait que la Croatie refuse d'appliquer la décision de la Cour d'arbitrage. Je n'ai pas à revenir là-dessus. Donc nous voudrions, Commission, essayer de médier entre les deux positions, évidemment sur la base de la décision de la Cour d'arbitrage. A question for President Juncker.